Citizenship Amendment Bill bu Center na handok tiba pawba hayin ki hawar lambi de thorak na on road mass protest kongjang matam khakna sangsilag na haina man pack na lautok le. Ikaw bazar dagi memi buhat ko laga turiya da hundok labagi thogok da maral lairaba Kergaw makha laikai di yongkai bang Rohit Elias Rajesh bu Sanapati District Session Court na civic isairam di. Oizaba thiba mioi kharagi thorangda mahiroi singi mahi masing tambada pan da piroi dabani haina Manipuri Governor Dr. Nazma Hepla na phongdok. Amasung SSM adi RMSA goza sing na wakat serol piwa sangwada education ASD staff sing na hajada ba wahi wata sin nari haiba wahuda oza sing na department na sig office da kaya toi thong. मैं बखरुम जरिए दोनी एवरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने के थोक्सोम ना हौसे पुंजा से भाविक मरे पाव सिंह मियाम दा पिजरी मणिपुर की तोंगान तोंगान वलुप सिंह न पुंसिदन सेमा मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 मेन पैक ना हयेंग दी हौदना ऑन रोड मास प्रोटेस्ट खोंसंग मतम कक्तना संगसलगने हाना लाउथोखरे खोंसंग असे मरुओइना CABSC सेंटर लाइगांगना हंदोक्त्रिबा पाव मणिपुर मियाम दा नेशनल हाईवे यावना लेकाई लेकाई दा लेरिबा लंबी सिंग दा थोरक्तना लंबी पुमनबक थिंगजिनबकी खोंसंगनी ngasi sega rotta laiba JCLPS के ऑफिस ता पावमी सिका उनबदा मणिपुर पीपल अगेंस्ट Citizenship Amendment Bill 2016 man pack की को कन्वेनर ओरिबा जेलियारोंग इंडियन असम मणिपुर नागालैंड मिजोराम की प्रेसिडेंट अमु कामई न फोंदोरपदा मणिपुर अमदि अवांग नोपुक लमदम की मियामना हौरिबे हेवसिंग असिबु करिसु लैतना खंदना इंडिया की प्रेसिडेंट ना महाकी मकुत लैत्रिबा बिल अदुना करिसु अकाइबे पिरोय हाइखिबा वाफम असे अनडेमोक्रेटिक ओइबा वाफमनी लोइनना मियामना संगसिलेबा इहौसिंग असिबु तुंगोइनरम लगा बिल असि नौहौना पास तौना बहनरकपस लाइबक थीबनी हाइखि अमु कामई न मखा तारादुना सिंग अमदि तमदा लैरिबा मियामना लंबी द थोलक्तुना युंगी थबक इंखांग पुनमक लंबी द तौबियो अमदि लंदम असिद लैरिबा तोंगान तोंगान फुरुप सिंगनसु अमत ओइना खोंसंग संगसिनमिनसे CABSC अकंगबा फुरुप खरक खक्तदा सोखदबा नते मणिपुर कन्नबा खोंसंगनी हाइखि करिगुंबा इंडिया गवर्नमेंट बिल असि नमफुदा पास तौना बहनरकलबदि मणिपुर की मियाम ग लोइना बिल असिबो अंदोक्त्रिफाव अकनबा खोंसंग संगसिनगनी हाइनसु फोंदोखि आइगी नंगी हाइबा वखन थादोक लगा सिंग तम असे एखोइ से अचौबा एखोइ से इंडिपेंडेंट ओइबा नेशनल हाईवे मखाई मेन रोड मखाई लोइना सिट इन प्रोटेस्ट मसी पाइखा खरनी विड्रॉ तौदरी फावा किनु ओइगनी बिल पास तौरे हेंजिन एखोइ हेंगत पया विड्रॉ तौगदबनी मसीदा एखोइ यारोय हाइना लैरबा फावदा सब क्लोज अमदा हापियो खोपियो हाइबा हौजिक की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सिसो एखोइ जानिंग दे बिल से टोटली विड्रॉ तवो से खक्तने बिल से विड्रॉ तौदरबा तारदी MLA ओइबा चीफ मिनिस्टर ओइबा अखोइसु विड्रॉ तौबा रेडी तौरे हाइबकी वरेप से असेंबली थुना लौरगा मसी तौदरदी एखोइ यामना चिंगना निंगाई ओइ पर्टिकुलर जाति मखकी नते आईडी मरिंग नी हौकिप नी आईडी छिमते नी गांगते नी अनान मरिंग नी हाइना लैबा यारोय इसिनना मरुओइना तंखुन सिंगसो फदना थोकपियु पावमी सिंह उनबदुदा सरुक याखिबा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ओइबा मनपाकीना को कन्वेनर ओइबा पुंद्रैमयुम अब्दुल्ला ना फोंदोरकपदा तोंगान तोंगान बा लुक कया पुनसिनदुना मियाम ग लोइना CAB की मायोक्ता संगसिलेबा खोंसंग असिदा लुक खरना तोंगान ताबगी मओंगदा खोंसंग संगसिनबा सिना मियामना लाना खनबा मसाक ओइरे मन पैक क लोइना CAB की मायोक्ता खोंसंग संगसिनमिनना बा मणिपुर द लैरिबा लुक खुदिमक किदमक थोंग लाउना हांगदुना लै हाइखे लोइना इंडिया की प्रेसिडेंट अमदी प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट CAB की मतांगदा वांगांगबदा foreigner minorities singbu yokatpa madi makoida minungsi utpigi wahi kaya phongdoklaga haukiba January 9 gi khongsang sangsilangniba awang nopok lamdam gi miam gi matangda wahi amat pankidaba haiba simak awang nopok lamdam gi miam bathoi de takpani haina phongdokhi loinana sangsingadariba khongsang asida miam na lai khurumba yauna imungi thabak kudingmak lambi da thoraktona tawbiu haina sumhangna abuhana Manipur miam da apil torokli
tang taruk se hayeng se miang bi achil ba kayam le thokpi tar isa gi future i khanbi rakanda tangai fadana isa gi zoom ga heknak na bada leiba main road singa thokpi re hakanda hairiba khongjanga singa sida mapung phana naba ai koi hotna minasi asida masagi chak darka le rasu puthok biro sorok ta sabiro adagi lai khurumba darka le sorok to khurumbiro aduga larik pa bagi darka le sorok ta id labjau sorok ta thoka na main road singa thoka khurumbiro habese main peki mai kai dagi appeal tawjari ima mayam so khwangget masi langbiro main road singa thokpiro haiba pham cheng thamjage Manipur miyam hingba mu siba ani gi langdai sangsalingai matam masida aikoina ngasi aikoi miyam da tawjani ba appeal di tongan ba nakan singdagi aikoi gi ai mafaida fujala pakhar so jong mayauri mase tasengna aikoi punna saminasi punna thabak tawminasi aikoi pandam do phangdri phawba masida aikoi miyam nasu asida mafaida fujala iba mayam mase masing sibu tasengna paratam biba amsu wakhan taminaba yam tangai fade Yelong bi kanana bagidabak ahal naha khaidana toraktana Citizenship Amendment Bill 2016 imayokta kongjang sangsin bamatam moy haina sonaira film maker aribam Syam Sarman mayam da appeal torokli wahom say film maker asida India government pirakhiba Padma Shri award hangdok kibagi thawna adu ngasi thangmai United Club dai kai khomna bot pagi samba thoram amada aribam Syam Sarman impact news da phong torokibani thangmai banda laiba aribam Syam Sarma gi mayumda pangthokhiba thoram atu da sangnaira film maker asuna Makatana Fondorapata Bella se pass Taukidana ba Manipur Langa Kilusing Basing of the MP Sing or Honda Basing Matakta Mipum Kodi Magna Bangal Losing Putokana Hona Hoba Tai Haina Fondoraki Citizen Amendment Bill Sigi Mane Birakadabache Ting say Manipur the Yamna Lu Krabamong the Levely and Masi Yam Kanna Tengna Hoba Darkale, a good Tengna Hogadabli. Tripura the Kuni Alive example Ule, Tripuri Singi Mapam later 3. Asumna Manipur, the Sum Manipuri Singi Mapam there oi. Adunadi, a could chief minister MLA Singsi, a singantana, a could taluk pachum the Rehuji. She Matang Shora Abdi, a coy Mipung Kudimana, Ahannaha, Kaidana, not what Kaluxing, Bangal Putoktana, Masigi Mayuknaba. Darkale, Masi Matang the political parties Kaidiko, government not of a Kaidre, MP Singi Matau Naktasu, Anik of the Cabanina, Caligo Su, Makoina Haibangamoy, a Pickbalum, a Sigi Akoimiam, United or Bordi, Kariguma Porsam Tana, a Koibu, my Tiba people. Film maker asuna Padma Shri award handokna Manipur miyam gidama lawrok ni bathawna adubu ikai khumna bu utpagi thoram adubu aduda thangme banda leiba punba club kulum doina punsilaga sengkiba thangme United Club ki vice president Pratap Laisang Themna phongdorapata Citizenship Amendment Bill 2016 ki mayokta Manipur People Against Citizenship Amendment Bill manpack na sangsilapa khongjang kodimakta thangme United Club su saruk yakani amani Manipur kanabagi tamakta bill asuk mayokta siripa phawba khongjang sangsingani haina phongdoraki Tangwibunda asumba pabung ama leijarambaje akhoi chawthuksabadune akhoi ngasi laksarisi sumai tawna Manipur miyamna gi solaba pabungi thawna asibaude yowangam da mayam ama Manipur da leiriba mayamse sumaina pabungi sumaina sacrifice tawta gadi ngasi Bharat sarkarna ngasi Bharat ki leingaksina akhoi gi Manipur yengiba miyang north ta yengi miyangse sam tina kano handarakani yengbagi sangse am kupna yengsilakani haina khali pabung ngasi loriba thawda sumaina leiriba Manipur gi leader sing mayamna lobiragadi yam tina hoi ngai gani ha sigi kep ki matang da sangsilakpa khongjang aduga akhoi United Club nasu akhoi thawai ga sinarabau da akhoi sinarakhi gani United Club ki volunteer leiriba club sing gi marakta ki su akhoi thawna phana thengnana akhoi sim sajari Citizenship Amendment Bill ki mayokta sengkiba People's Alliance Manipur PAM na February 3 gi numidang pung 3 tagi February 3 gi numidang pung 3 phaw laukthokba mass protest ta saru yakiba miyam bulubasi maikei gi thakra phongdorakli hata dalaiba PAM gi temporary office ta pakthokpa pawmi singa unaba mada PAM gi convener W Kameswar na hai belasi withdraw tawdriba phawba PAM na sangsiliba iho asi hanba leiroi awang nongpo ki miyam amadi lup singa belasi gi mayokta sangsiliba khongsang singa si lup asinasu ikai khumnei Mahana Makatana, Lup Singi Marakta, Tokai Takai, Tanabagi Mahutta, Bill Sugimayokta Puna Sangsin Minabagi Apama Supongtoki. Kepi Matanga, I could a Sanjaliba Kungsanga Sidesta, I could Masen Marakta, Wakolo Manadaba, Numainadaba Laivasu, Kautunga, Amatu Vigi Wakolanda, Samina C, Hina People Alliance, Manipur Maikadagi, Apintokari. Makata Pada, Kepi Maikada, Lieutenant, Kongangasi. Sanction binaba Manipur da leiriba akhoi gi CSO sing amasung miya punamopu
खोजंग असी संक्शन बियू खोजंग असी संक्शन बियू हाइना पीपल एलायंस मणिपुर की माइकैदेसु नोंगलिपा फोंदोकजरी अमरोमदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की मायोक्ता पीपल्स अलायंस मणिपुर PAM की मीटिंग मखादा थासी अहोंगी निमिदांग सत्खिबा मियाम की मैरा खोंगसत अमदा मणिपुर की यलोमी डाउन डाउन हाइबा खोलाव लौखिबदु ख्वाई नुंसेंग सिंथा लुप कंगलै पाकना कन्म मोंग कंडेम तोरपक लोइना सत्खिबा खोंगसत अदु लमदम असिगी यलोमी मुथनबा मियोई खरना सिनबा खुजिल थौरांगनी हाइना फोंदोरके मणिपुर प्रेस क्लब पाउमी सिंग उनबदा लोपसिगी प्रेसिडेंट टेंसुबम लाइसेमबना हाइखिबदा यलोमी कन्नबा सिलिबा खोंगसत अमदा यलोमी मुथनबा खोलाव लाव बाइबसु यामना लाइबक थिबनी मणिपुर लेंगाना यलोमी कनिंग बगी इहुल लेरबदी लमदम असिगी लुरबा दंजा असिदा कांगलोप मसेली मरक्ता इरांग थोकपा याबा सिगी खोलाव लावबा अमदी खोंगसत अदुबु लुसिंगलिबा मियोई सिगी मथक्ता लाइंगांगना मियेंग संगबियु खोंगसत चतखिबा सिंगसु असिगी मथोंग मतुंगदा तौबिगनु लोइनना ख्वाई नुंसेंग सिंथा लोप कांगलै पाकनसु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की मायोक्ता लैदुना मियामगी संगसिलक्पा खोंगसंग खुदिंगदा सरुक यागनी हाइखि डाउन डाउन येलो मी हाइबा स्लोगन असिना येलो मी बु कन्नबा चंगजलिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता चंगजलिबा रैली असिगा यामना ताइवन ना कम्युनल रेवल अमा थोलकपा याबगी अकीबा लाकपा मरम सिना खनसिगी माइकैदगी थमजरिबसे ngasiगी लैंगाक बीजेपी ना अथुबा मतमना मियंग चंगबिदुना रैली असिदा कम्युनल ओबियाबा कम्युनल टेंशन ओबियाबा मसिदा चेनबा मयामसिंग फागतना वरक वतेम तंबियु मसैदा अथुबा मतमना तहौदबिदा कम्युनल रेवल अमा टेंशन मयाम सागलक्तना इरांग थोलकपा तारगदी ngasiगी संगलिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता संगलिबा मयामसु नाथेगिबि याई लोइना अखोगी कम्युनल राइट मयाम थौलि मयामसिंगसे ngasiगी लैंगाक मुसुंग सिलिबा ऑर्गेनाइजेशन अमदि लैकाइदुगी ऑर्गेनाइजेशन दुदा अखोइना मखोइना दायित्व पुगदबने ngasisu CAB की मायोक्ता थौबाल डिस्ट्रिक्ट मफम कयादा मफम मखल मखा क्या की खोंगचंग सिंग संसिंखरे लिलो हंगाम थाबीदा लेबा इस्लामिक इंग्लिश स्कूल की महिरोइ सिंगना CAB की मायोक्ता पाकसना प्रोटेस्ट तौकी तांगसेंग हैबोंग लेरक यूथ एसोसिएशन अमसुंग लिंथोइ ngam मेरा पाइबी कियाम सिफाइना पुना सिलगा तांगसेंग अमदि सरंगपात मनिंग लेकाइ दसो थोंजाव वांगवनपी लमजिंग लुकी लेकाइ की मेरा पाइबी सिंग अमदि स्कूल महिरोइ सिंगना वाकनि फमखि CAB की मायोक्ता ngasi क्वाइटेल थोनोजम लेकाइ असि क्लब अमदि मैरा पाइबसिंग सिंदना वाकनि फम सथखरे वाकनि फम अददा सरुक याखिबसिंग फोंदोरकपदा इंडिया लेगाना नॉर्थ ईस्ट की अपिक पुरुप सिंग मुथनब पॉलिसी मा ओइना पास तौनब होनरिबा बिल असे कैदौनुंग याबगम लोई करिगुंबा बिल असिना राज्य सभा पास तौरलबदि नॉर्थ ईस्ट कांगलुप की ओइबा चौबा इरांग अमा थोलप याई हाइना फोंदोरकी जेलियारोंग यूनियन की सेरोलमना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 बु अकनबा मोंग यान फोंदोरले लोइना मैनपैकना लौरक वारे खुदिंग मक्ता यूनियन असिना महुंफाना सौगतकनी हाइना सेरोल असिना मखातारी नुंसिनबा नुपीबु हातोलगा तुरेलदा हुंदोकलंबगी थौदोकता मरा लैरबा नुपा अमसिदि फावबा थौरी यानदना थमनबगी सराक पीखरे सिबिगी सराक पीखरबा नुपा अदु इम्फाल इसकी खेतिगाव एससी मनुंग सनबा खेरगाव मखा लेकाइदगी युमखाइबम रोहित एलाइज राजेश सही कुमापन पोप लेखितब रियाजुद्दीन रोहित असी हौखिबा इंकम जालिसिनी तारानी पानगी अगस्त थागी तरा तरेता साइकल पुलिस स्टेशन कोनबा इको बाजारदगी महाक नुंसिनबा पुखरी होंगबम मैमी सही कुंतरुक अपोपा गौर सिंहबु हातोकलगा तुरेलदा थादरंबगी मरालदा सनापति डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ए नौतुनेश्वरी देवीना सिविक सराक पीखिबनी रोहित नतना मिहार अदुदा मरा लेरबा थंबालखोंग मखा लेकाइदगी युमखाइबम फरीस साहा सही तरानिपान अपोपा लेखितब फरुक साहाना मपुंसी सुप जेल थंबा खेरगाव मखा लेकाइदगी रेहना सही यांखै अपोपा अब्दुल्लाना सही अहुम अमसुंग खेरगाव मखा लेकाइदगी फर्जिना सही कुलुमदोय अपोपा हबीबुना सही था तरुक जेल थमनब सराक पीखी सराक फंखरबा मियोय मरी असि ngarang सेनापति डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मिहार अदुदा लेबा मिहार अदुदा मरा लेरे हाइना लाउथोखरबा मतुंग असि सैराक सिंग असि लाउथोखिबनी निंगसिंगबा याबदि लेखिद्रबा मेमी असि इंकम जालिसिनी तारानिपानी अगस्त तरामरीदा मयुमदगी थोखरबा मतुंग था अदुमकी तरा तरेता इरिलुंग पुलिस स्टेशन कोनबा राप्ती केतुखोंगी इरिल तुरेल मपादा बोरा खाव मनुंगदा सीना फंखिबनी थोदोगदुग मरी लेना पुलिस ना तिजिंदुना सही असि जनवरी 15 चार्ज शीट थागत्तुना जनवरी 13 चार्ज शीट फ्रेम तरबा मतुंग जनवरी 13 की केस तथबा हरखिबनी मेमी मिहात की केस असिना लंदम असि मिहात का मरी लेनबा केसता ख्वाइदी मतम चंगदन मरा लेबा सिंबु सैराक पीबी की केस ओइरी मणिपुर की ओइना नुपी हातपदा सेनबा मिसकपु सीबी सैराक पीबी से हंदकी असिना अनिसुबा केस ओइरी
अखोइना साखी मयामसी इन सच अ शॉर्ट पीरियड कौबदा साखी फजन पीखी अदुगा मरु ओइना हुजिक प्रोसिक्यूशन ना मोइगी केस सी प्रूफ तौब ngamraga अखोइगी कन्विक्शन ताखिबदुदा मयामगी दमक प्रजागी दमक लेसन अमा ओइगदौबनी हाइना हुजिक केस असिगिदा मरी लेनना कन्विक्शन तारे सेंटेंस पीर रोहित मेन एक्यूज फाबा कांदा खंगरपनी मोयुमदगिनी हाइबसी अदु मोइसिना इन्फॉर्मेशन लोडनिंगाय होतनाखिबनी होतनाबगी दमकता मोइसु मोइगी मसागी मरांदो मोई खांगे मोई होय अखोय युम वाई तैथोए अखोयना फिसुदोए हाइबा मोई मयाम एडमिट तौरबनीना सिंस इट इज एन एडमिटेड फैक्ट मखोय अदुम यादुना मोइगिसु कन्विक्ट तारगा मोई मसागी चाइना फंगबा याबा चाइना दो ngasi कोर्ट न पीबीरे ऑल इंडिया सिदा अखोयना येंगबा फंगबदा कर्नाटका गी केस अमा लेये असिसे 22 डेज द ट्रायल लोइखिबनी अदुबु ngasi अखोयगी केस सिददी अखोयना 20 डेज द लोइखि so we can claim that this is one of the fastest in India. Pukhau Wakong Yumpoki Manungsanba Village Reserve Forest Area da Cycle Blocks and Abdi District PMGSY Makada Lana Labdi Sem Lucky Bus Sembe Yaro Hanamba Pamatuki Mia Nawarep Lokre Yumpo Multiple Purse Community Hall the Pangtoki Mipamaduna Lambi Sally Batikada Ramadi Kongloi Karana Kulgi authorities in Kangal Lamdana Lambi Semzi Lakpana Amadi Senabdi District Tower Signboard Nasingba Tesla Lapatiki Kongpam Handokadabani Hairi Manipur Legang Nova District Boundary Semna Kumata the Manipur Darbar and Pibiram Laba Valley Village Forest Reserve area sing Magi Nanga Belly District sing the Yahan Gata behind so what key. Oizabatiba Mui Karaki Toranga Mahiro singing Mahima sing Tambada upon Mapiro the behind Manipuri Governor Dr. Nas Mahatlana Fondokre, Wahoma sing as some rifles public school Mantri Pukriki control the annual day Torom Amapang Toki Baduka Mari Dana Fondokibani. Governor Dr. Nas Mahatlan Haikibada Santi Labour Matamda Socket Palakani, Labak Amapung Pana Sengat Pada Education, Yanamaru Batang Labana, Mahirois, Mahima Sing Tambada, upon a Pirak Pumba, Tangnava, Sangi, Pulling Tokolo Tabani, Marilena Basing the so state as Mahima Sing Tambaki Lamasida Makalamati upon a Pibigano Haina Governor Apil Toke, Nakalamarumda, Mandri Pukrita, Lady Basan Rifles Public School na Mahiru Kayada Pava Makali Mahima Sing Takpi Tambi Bakalina, a state as a library Pankai Makada Labor Mahiru Kuntaro, Mahima Sing Tamba, Madi Hostel, Gikodong Sava Piri Basimag, Pulling Tokananga in Haiki. Nasiki Toramatico Marilena Governor na Assam Rifles Public School gi Kumzalis Taran Pantara Mapani magazine na Ponki Loinana, School as Meritorious students some of the Tongan ba district of the national level competition Kayada Sing Taninga over performance Utpangam Kiba, Scholaski Mahiro Sing da certificate pin poning to Togotki. Education of the student should not be disturbed at any cost for meeting the ends of some vested interest. National diminution of the education, health of the student should be encouraged. Therefore, I appeal to all concerned not to disturb education under any circumstances, considering the profound importance of education in the civilizational development of the nation. Indeed, a noble thought, and I am happy that the school has been truly living this thought as evident from the results of the students in the curricular and extracurricular activities. SSM RMS Oza in the Makoki Tabalepi Kongsangasi Gamari Lenin Education ASK Director the Wakar Gerald People Sangada Department staffs in a Pasito Waiwatasin and having Wahuda Ozasina Education ASK Office Kayatoi Tohan Kre Todoka saying a cinemium of Pung Taranito Tarakta Tokibani. Todogasi talking among the SSM the RMS Ozasingado Education ASK campus Manung the Wakar from Funky. Wakar inform Dagi, Ozakrana, Director Gika, the Sanctuary Tabak Lepi, Matan, the Serola Mapisin, Honaki, Edu, Ozasing and the office of the Sanctilapada, Directorate of Staff Singer Office, so Hana Lonsilam K, Tongadu Hang Tongnaba, Ozasing Makati, Hydrobada, Staff Singer, Order Pirapalati, Hydra, Hankide, Learning and Staff Amana, Ozasing the Pasita Wahi, Scenery, Heavy Wahau the Water was its out Toroctona. Director Office Ki, Tongnau, the Nung Tazimba, the Lay Taba, Gamla Kaya Tukaiki. Tungda Impala West ke handful police personnel ke alak to na irang ado control toki. Koi Director Education da akoi silent protest sama toroga akoi Director da akoi intimation sama pije ke to uni intimation da policy akoi Manipur da tariba akoi school da changna kabiriba lising hung ga chonga SSR amsai oja insi akoi dabi jek phangdri bawa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 12ꯒꯤ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯂꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯕꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯤꯃꯦꯁꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯤꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ DM University की मखादा पोस्ट ग्रेजुएट तमिब महिरो सिंह मखो एग्जामिनेशन फी सांग वांगना लौपि मायोक्ता DM College of Science के प्रिंसिपल की ऑफिस ममांगदा थोमजिनख्रे महिरो एबना फोंदोरकपदा अतोपा यूनिवर्सिटी का येंगनाबदा DM University की एग्जामिनेशन की फी का हेना वांगना लौबना महिरो सिंह चाउना अवाबा मायोक्ना हले एग्जाम फी यामबगी मथक्ता महिरो एमममदकी प्रोसेसिंग फी ओइना लुपा यांखै यांखै लौरी हाइना फोंदोकी महिरो सिंह मखाताना यूनिवर्सिटी असि नौना लेखतपकी इंफ्रास्ट्रक्चर खरा वाटपा दु नत्तबदा लाइफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चाना अमत लैत्रे हाइना वाखतलखि महिरो सिंह लैनब हॉस्टल फजन पीबीदबना मपालमदगी अमदी मणिपुर की लोइजी लोयादगी लाकपा मही तमलिबा सिंगदगी चाउना खुदोंग साद्रे हाइरि University State University ama linkala matunda State University ke oiba fund leite chhatra mayam dagi fee khongolaga tawbune habo masi yam fajada poni amai tawne University ke fund leite na chhatra mayam dagi local kamai chalaigani kamai khanbi bano same thing government clarify tawbiyo ado University ama linkat pata agadi University ke fund leibam thokpani lehukta ta agadi chhatra mayam dagi local da tawbagi mahutta kare dagi no government thibiraga funding da tawbiyo chhatra ki manage tawna ba khona biyo मरी लेनब अथॉरिटी सिंह कयारा खना समझन बिनब हाइजखिबा इम्फाल कॉलेज के सिजनब यादब टॉयलेट ngasi कॉलेज असि महिरो सिंह थुगाइख्रे ngasi की थौदोक असि मरी लेना कॉलेज असि महिरो सिंह हाई महिरो सिंह तुगाइब कॉलेज असि टॉयलेट असि मतम कया की ममांग नौना समझन बिनब कॉलेज असि प्रिंसिपल यावना मरी लेनब सिंह कयारा खना हाइजखरे अदुबो ngasi फावबा थबक तो अनथोक्तबा सिना मरम वरगा महिरो सिंह टॉयलेट सिंह असि थुगाइखिबनि हाइरि हनक सही के कोई एप्लीकेशन मरियक सुरे कोई छात्र मयामना मौत सुलगा कोई ओजा प्रिंसिपल की कादा एप्लीकेशन मरियक पिजरे ngasi fawda sembi sabidaba habji yamna khudong thibani ado oja sing gi sumba thawoidaba amadi mari rena singna yengsimbidaba se khoi yam penjade college ki property da khoi harm tawjaba nate khadang oisu effective oina athu matamna sembi na ba haina khoina tawjabani Board of Secondary Education Manipur na lawba class 10 examination the private school oja sing conduct to holoi haibigi matangda ngarang sengkiba All Manipur Private Schools Association February 10 dagi 12 फावब कौकिबा पुंगनि फनिफान के जनरल स्ट्राइक अतो हंदोखरे लोनन ऑल मणिपुर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हारिबा लुब असिसु मुथत्तुना ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन पुनसिले हाइरि सगोलबन मोइरांग लेरक्ता लैबा देसांग मयाइ लोइसंद पांगथोकपा पावमिसिंग उनबा बदा मुथतख्रबा एसोसिएशन असि सेक्रेटरी बरुण ओइनामना वाफम असि लाउथोखिबनि माहना फोंदोखिबदा ngasi एसोसिएशन अनि असि मिहुत अमदि देसांग मिहुत सिंगना कुपन खनरब मतंग वारे बसे लौखिबनि हाइरि पावगी मिफम अदु सरू याखिबा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्रेटरी एल जोई खुमन्ना मतम कुइनतिक वाजरगलबा प्राइवेट स्कूल ओजा मयांगी वाकतसिंग असे बोर्ड ता पुखत्तुना करी लेबिगे हाइबदु खनगनी हाइखि लोइनना दसामगे सेक्रेटरी जनरल सिटल ओइनानसु हंदक पांगथोकदरिबा क्लास 10 अमदि 12 के एग्जामिनेशन असे कांगलोन चुमना पांगथोकपदा मियाम अमदि क्लब मैरा पाइबि सिंगना मतंग पांगबियो हाइना अपील तोरकली Recognized Private School Welfare Association ga amadi desam gi sinlaw singar desam ga officer punna ekoi marak da gap kya lerma kya amasu bhatta mina matungda apun ba una marep kya lojira matungda ariba nauna form toriba All Manipur Private School Association haiba singa sidegidi leiraroi makoina taliba demand sing adu kupna khanaraba matungda hairiba ban adu koi hanto onkhre loinana hairiba All Manipur Private School Association haiba group adu ngasidegi thupsilaga ekoi All Manipur Recognized Private School Welfare Association da puchilhalle koi ki Manipur da koi ki ani thokpi association amdi club ani thokna koi thabak tobagi hainabi ama leribasi masi khunai sigi iramda masigi yengbiraga asigumba chanabi ama leribasi masi tobiganu matang sangnatagi government aided schools singda hangdra leraba post sing mention bada ngarang phangkiba state cabinet mifamna ayaba pirakpada All Manipur Government Aided School Employees Coordinating Committee na thador posero lamada se minister education minister amadi council of minister na singba mari lainaba official singba thakot pa phangtorokli lalolo bamana ki halakmana maram moira ka hayeng ti Manipur laiba Catholic school singi mahiroi puba van driver sing mathau tawle lagani haina phangdokhre ina masi matang tang si wangkai da laiba All Manipur School Transport Association amastagi secretary general Jemi Tongbram na hai masana masabu KCP People's War Group Marxist ki mioi ni haina masak taksaba sing association asida phone toroktuna Catholic school sing da lubasina thalniba thing bas yana de phawba school sing angang puba yaroi karima puba thengnara badi thengna ba pham ama hekta da khutha kani haina khangal lakhi
nongoi paibal lupa mana kihal lakpa sina mara mara association asina kumna khanar ba matungda hayeng degi angang pu balep ta baware basil lopani hera masida school authority amadi bari laina basing na miyeng sangmi dana wathok asigi waro sina thu matanda purak da bahona biu haiki loinana ating mathambiri balam da masigi isil naw singna su school authority da taina ba ngamdraga nongmagi gari thokdana sara tansari ba van driver sing da awa ba pipi ki thapaka si matung tawbi kanu haina apil tawraki School authority amadi Catholic society na response ma lakta badi hojik se moi gi demand phangda ya da bani na Manipur da lai ba Catholic society gi makha da service tor school van khuding mak hai ba posi negotiation point ma da laktri ba service lepo hai bagi school van authorities da koi samak ta hojik threat ma lai aduna van service tok jaraga nong magi chara tan ba aduga imung munung family puna ba ngak ta oi bani na service lep na ba hai ba posi ta seng na koi nungai ta ba koi ngon da kano to ba ma phawi school authority ga moi gi yasin na ba ma thu ma tam da porak posi khoi na pamjai Little Flower School na tholak pa nung bandote samaki matungina school asigi timing ayu pung nipan makai ti horga nung telpung ani makai da suthi thagani hariba se Little Flower School Students Transport Union ke serola mana yabang amloi hairi All Manipuri Irrigation and Flood Control Department IFCD Employees and Workers Organization na IFCD Water Resource Department da Master Role amasung Workers Employees singi sahi amagi tolop pangdriba CPP haiba demand tawduna phamlakpa wakan infam ngasi numit tarung ni mapung phare ngasi su makhatana organization asigi me makhata kuya thong da laiba PWD complex ta IFCD ki Water Resource Department da Master Role amasung Workers Employee kana sarok yadana wakan infam satagi nakala manom da tha kaya tolop phangdabagi awaba mayong daliba employees sing wakan infam sathariba asibu IFCD ki Water Resource Department ki engineer masa bang na karem kathai na bagi mong da wangang sangang kaya haiki badumak yam na laibak masa tajadaba lusing ba magi wakalon laijadaba mioi ki thawong ni haina organization asina thamlakni Langana employees singi demand asi tha sing nipan phawboda thabak tha onthok trabadi democratic oideba makhal makha kaya gi khongsang changsin abasem sare haina All Manipur Irrigation and Flood Control Department Employees and Workers Organization ki Publicity Secretary M Mohindro na phongdoki Numit tawni suraba sini protese ngasi phomungda sarkari authority sing department ki bokok thungsingna tabi bigi mahota mokhina han phau yingbide loina garang taik mari che khun sini protese phaminge da akhoi gi department ki sibina ma sa tholaga mayam sida karen ko thano manba nogi pesali tine haigumba marnai gi sinmi anek pa sinmi amugumna akhoi simun ubieba ado chidal iba master on worksa jingsi as a regular कर्मचारी employee मोइना अखोई आदम चप चप मथौ तोयबा अखोई की master on worksa jingi wages se masi tha khudingi chang naina lepna phangba yanaba yarmak tokna अखोई की budget की chahi की budget की hapu matam hapu thambi da pose mon thambi da ba matang swasta break am lawsa ge break matungda kanadraba muga mahum amadi phi sabal warga lemhau ballanghum sing sajinadana miyam na pamna ba laitengi potsak sing potok Kibagi puthokpagi report amadi Manipur amasung manai tongan ba I pau sing pudana laksage impact news pamiyeng tadon review Mayam kana tara nausari bulletin asing makata pa pau mayam da pisari kanadre haina launaraba langsungba yadraba muga mahum amadi phi sabal werga lemhau balahum sing sajinadana miyam na pamna ba laitengi potsak kaya thongsu phajalai tong part 2 da laiba kanglai sinai wi lupna puthokpa ngamle hinemosgi matang dai khoi paumi Kanel amadi Donald ki report ama Englishing aniga supna taruktagi hauduna lup asina lang oina sungba yararoidoba macha on khraba muga mahum sing amadi lang sungbada sengdong phanglaroidoba third grade muga mahum singbu khutsemgi lai beige amadi laitengi potsa kaya onthoklaba matung kaithel da yonduna sendal lambi ama oina mai pak na chathari loinana lamdam adongi chanura kunlom dasu ngasidi kanglaisil na thabak piduna senthok laihanba ngamle Imana ngasi tawjari sidi akoi gi kanglaisil na tawjari sidi paisa ka ki wana tabida ngasi makoi Manipur sida akoi gi maru na mitai nupi singje akoi gi masak tak jana ba hotna bada akoi gi lai sina chauba thawdam lauri bako aduga loina na akoi na lai si saba matam da akoi gi pukning wakhal yamna nungai ba lai si gi phajaba si urakanda akoi na lai ama saba matam da mapung phaba se lai si gi masak phajaba se urakanda adagi phajaba nachoma ma sema kanda adugi mapung phaba du urakanda akoi yam nungai ba feeling ama phawba se si su akoi yam maru e na khalla kanda akoi sidai to pulap thabak si suminari ni
South East Asia gi mafam kaya da thengnariba kokta leigi leiteng hapagi chatnabi Manipuri khunai da su mapung phana leirami adubu matamgi sapu na ngasidi toina ukidare nakan amaromda mapalamdagi pusilakpa leising natraga phi amasung plastic na saba leising na lamdam asigi yelhongai gi oiba leising gi mahut senjin lakli yelhongai gi napagi nachom sambul lei samji lei thetpa natraga chinbagi chatnabi asibusu hingat hanna Kanglai Silgi Sinaibi Singna, Masagi Haitoi Sing Toiba Kaya Putoktuna, Kanna Hotnari. Move Thunder Dinner, high Mahom say and buy a layers. Shigi Mahom sings in the lungs with the profit pung the Haitare. Shandong like the Captain Duga Matangan and Manga Padigi, because same with Tankra, Kanzana, Ninganda, Aitava Haitare each other. Mind the Watanka is a lazy Chappa Mahom sings. Whether Musika itu wayagi na semua kan kala na lay chappa sana bedo the lay form ji kar mana semba ya baru punjala kan am pajo distinct oiba pot amu uin ure biko itu matam de hauri ba lay sing se asi ji mana masing adegi mai gi layon yauri biko asi laina gam je lay chan ji phada thiraga ne mai tar akhana sema kan da punjala kan di lay ji phasa ba matare Sinaibi Sing Asina Ngasidi, Leihau, Kundo, Kusumlay, Sanaray, Takhelay na chingba, tongan ba lay, amadi, wall hanging yauna, makal makakayagi decorative items sing, may pak na sabang amli. How kiba chahida pangto kiba, many texta, State Inspirational Award ki mana oina, lupa lising kun pangba, asikak natana, ngasi pawbada, lenga ki maikay dagi, mating amata pangdari haina, Sinaibi Sing Asina, pendaba pungdoglaki. Mela gumba exhibition torum dai ko di kadai de kari le hai bu pot adum tv de hai tar akoi je matam le bu kudum department kudum participate tawna ba nang ye du gumba gi pot ko show tawna ba hai akoi encourage to bu mong di malaga maina adu gumba gi paw di matang sa na yoga adu no ba manang si to ya ine hai bi suggestion takpi ba madam di akoi ga mo khoi ga se yam lakna ba adu hangda hangjalura ga su Yani hire success point of Angtoni. Have you Sarkagi no scheme my mama by Cutly, Miami new meat, and they go to village, and they give Haji go to school have a power like I couldn't do my hiding a Carigino Hadi, a question mina, Hellum handicraft of Jeriba, a quick issue. Go to handicrafts, have a share. I'm a Lehanjaning a Sukumba scheme mama. Impact News ki reporter Donald Amasung Kanel ga loinana paudam zaribi aihak ibetoy thokchom Impact News Imphal Tamthiba laina amana nadana siba mi masing digi lambi da thokpa gari asite na sikiba mi masing yam hele masi khangna miyam na lambi satpada kanglon chunna satpi haina Manipur lainga ke transport ki commissioner L Lakshmi Kumar na afil tarqi kohom asi ngasi kumana baktlai ba ISPT da sarak suraksa jivan raksa haiba thim amaga loinana Institute of Driver Training and Research Center IDTRC the School of Driving and Automobile Technology sodat na Manipur lainga ke transport department ko samnadana road safety week kamari leina mobile campaign hotop ki thoram da hai kibani ngasi ki mobile campaign adu kaisampat suimerong uripok porompat kon mamang yaw na tongan ton miam pun ba bapam kunda pangtokhi somewhere in Imphal East driving school after some time maybe we will have a track, we will have other components driving school driving school day-to-day life driving school something like a think tank road safety traffic or any other thing connected with driving in contribution for Ministry of External Affairs ke sentang makada Myanmar ki tamu kiong kalewa ki lambi da saga da bathong puma pa na bade approach road sem ki thabaga se api ba matangi manung sembal loiken haina Manipur Tribal Development Corporation Limited ke General Manager Haurai Lung Gonmei na phongdoropi hari bathong asi Manipur Tribal Development Corporation Limited amadi Mumbai da based over Niras Cement and Structural Limited adina joint venture oina thabak surak kibani adubo Ministry of External Affairs na hairi ba thabak asigi work order kaklo badagi
Manipur High Court order adu stay tawdun thamgibani seraka sida kanaguma kharana thong amati lambi semba si matam sana loisenba ngamlaroi haina lana santorokli hariba ran wafam asi makhata ran topigeno hairi ningsingba yabadi hariba thong amati lambi asi kwa order asi Ministry of Home Affairs na kakluba matamda Myanmar Authority na India lai ngakta warobi wafam phongdorokhiba lairakhrabani Lebanon की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्कीम खेलो इंडिया की मखादा लुपा करोड़ तरह के प्रोजेक्ट सेम तरफ फुंगियार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंग सना लेबा नोंगदम विलेज ग्राउंड मसक थोप ग्राउंड अमा ओइना सेमकन बहोना कनी हाइना मणिपुर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MSDMA की वाइस चेयरपर्सन अदिम पामै ने फोंदोरकली तांखुल नागा वैली स्टेट्स एसोसिएशन अमनि नोंगदम कतम नाव लोंगनी न पुना सिंदरा नोंगदम विलेज द पांगतोखिपा कुंतरक सुबा जनरल कॉन्फ्रेंस कल्चरल कम स्पोर्ट्स मीट 2019 के तोरम अमदा अदिम पानमैना मखातार हाई नौरगे मतमदगी हौदना सानरोय सिंग लमजिंग लमताक्तुना संगत पिबा मदि योकत पिबी तंगाई फदब लई स्टेट असिदा खुंदारिबा तोंगान तोंगान बा कांगलो फुरुप सिंगी मनुंगदा मा वरिबा तांखुल फुरुप असि सु साना खोनाबदा हाइथोय सिंथोयबा फुरुप अमनि हाइबदा हाइमन बा थोकलोय फुरुप असि गोइनासु मालेंगी थाक्ता सानबा सानरोय कया पुथोखरे तुंगदसु हेना मसिंग याना थोलकनबा होनसी हाइकी तांखुल की कम्युनिटी की माई पुरक के है बतारगदी अफबा सनरोय पुथोक के हैरबदी नखोय की खुद तले कामजोंग की डिस्ट्रिक्ट की डीसी का ताना रे हैरगा खेलो इंडिया की मखादा नखोय की ग्राउंड सी 5 करोड़ 10 करोड़ की दमकता प्रोजेक्ट हापनिया की दमकता प्रपोजल थागल सी नखोय की 10 विसा की लेटर हेड की इरे हैरगा अखोय ना मसी की ग्राउंड सी खौपुमदा अखोय की खेलो इंडिया की 10 करोड़ की प्रोजेक्ट लापदुगुमना ngasi की TN Visa na organize tawriba ground asida akhoi खेलो इंडिया की मखादा अखोई 10 करोड़ लो नि ai damakta project semasi haiba wafam che ai thambani Jenims की नर्सिंग न ग्रेड पे सेम ओ नर्सिंग अलाउंस फंगलो हाइबना सिंग तोंगान तोंगान डिमांड निपान तालादन जनवरी की तांग कुलुम दैति हौदना मास कैजुअल यावना लेफ्टना जंगसिलखिबा खोंजंग मतम खरगी ओइना हंदोखरे मेडिकल इंस्टीट्यूट असके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस द पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबा मदा नर्सेस एसोसिएशन जेनिम्स के स्पोक्सपर्सन एल संजरानी ना फोंदोरपदा ngarang numidang Manipur lainga के चिफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबू का एसोसिएशन असि मिहुत सिंग सामिनरबा मतुंग चिफ सेक्रेटरी ना नर्सिंग की डिमांड सिंग असि मरम साबना पिनना बहोना रगनी हाइना थाजबा पिरकपति खोंजंग से हंदोकपनी Hayang February की तरफ की निमित युग पुंग तरान थोई ताबा मतम सेक्रेटरी का अमुहना फमिनद्रा नाकल की बरकता MOU साइन तौनरगनी हाइरी नर्सेस एसोसिएशन न संजन जरंबा खोंजंग असे मतम खरगी ओइना खोई सस्पेंड तौजरे अखोइनो खोंजंग चंगजन जरिङै मतमदा अखोइबु मतेंग पांगबी रखिबा प्रजा सिंह अमदी संस्थान सिंह पुनमपुसु अखोइना हाइनिङाइ लेतना थागचरी अमदी अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंह सिदसु अखोइना तांजरीबा डिमांड सिंह असि अथुबदा फुलफिल ओहनबियो हाइना रिक्वेस्ट तौजरी Talamapan Super Mahal Artist Memorial Drama Festival 2018-19 ngasi loisinkhre People's Art and the Dramatic Association के play tas sang thoina festival asi best play की मना पंखरे लोइना यमजाव लाइरमी Dramatic and Cultural Union की play आई नोरक तारेदा लोया साखिबा थोंगाम नबसंद्रदा best actor ताखरे play असिमक्तदा मालेंगबी साखिबी KSS फुलका मसुम खंजोंग लांगे play madam da सिंगारे साखिबी आइस मंगालै बानी न best actress की मना पुन फंगमिना की मना खुसिनवे की थरमदो रोप महल थिएटर दा नेशनल अवार्ड दिस ओइबा इमिनेंट क्रिटिक RK बिदुरम सु रोप महल थिएटर के चेयरमैन के हरामनी न मथंग सिना सिगे समसंग प्रेसिडेंट ओइना सरु यादना पांगथोकी लोइना फेस्टिवल असि तोंगान तोंगान कैटेगरी द मको मथंग तारखरब सिंग दसो मना पीदना पोलिंग थवतकी Imphal East District की तेलो सना ग्राम पंचायत की मनुंग सना लेवा जूनियर हाई स्कूल दा कंप्यूटर साइट अनि खोसिन नखरे कंप्यूटर साइट अनि असि ngasi ग्राम पंचायत के प्रधान हाइकुरुजम निमायम जिला परिषद अमोम कामिनी न खोसिन नखिबनी मया इम्फाल बाजार मल्टीपर्पज हॉल द नोमी ओवे फ्री मेडिकल एंड डेंटल कैम्प मा पांगथोखरे कैम्प अदो Crispa Healthcare and Consultancy Private Limited and the Social Welfare Club may infal and in the Kosam Nathan Sinbani came out of the Mio Sunny Helman Alainki. Tasi Tara the individual whom Nisuna Satagani Hina Toramba Festival of Sanam Hizam the Hozig Levakli Papir Masigalaga. Makataba Matamama later power Matam Katri Tole Hina Line to Saname Temple born at Hadra Pasero Lamada Kangalaki.
लाखदर तरा तरेत सुब लोकसभा इलेक्शन दा बीजेपी पर सगत कनी हाइना नौरिया फाखलपा कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग नंबर 21/29 मैत्रम अवांग लेकाई की मियोई निफु मंगा ngasi BJP te yaukre BJP te nongna yaurokraba mioi sing adu ngasi lampel pata leba nauria fakhanlapa assembly constituency MLA Soba Chandragi quarter da MLA masama amdi BJP ki Manipur Pradesh ke general secretary and nimbasna taramna okay तृणमूल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस NIDP की तो पार्टी की वर्कर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तमु बिरेन लुचिंग मणिपुर सरकार थाजबीदना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सपोर्ट तौजरनी पुनमक तराम उक्जबुलेना पोलिंग स्टेशन निम्फूग तरेक की मैम भारतीय जनता पार्टी यावरगी मैम कोई लेरे अदुना ngasidige hongna mathang ekoi serial da singbu distribution program se khoi sinjaragani state asidagi parliamentary seat ani sida Bharatiya Janata Party na puthokpa aduma candidate sungsoi soidana kanana ba khoi gi legislature sing gi maikei dagi loinana akhoi gi organization ni maikei dagi tongan ba akhoi gi lambi da sangjele heraga miyam gi damakta saukhat thawranga loinana akhoi gi election kanana gi strategy akhoi kanna honari Democratic Party Samaj Party Manipur State Committee bu hena mapang kankhatnabagi pandam da taramathoi Sagolban Assembly Constituency tigi oinam Suresh bu Democratic Party Samaj Party Manipur State Committee ge General Secretary oina haple haina committee asina thadrok pasero lamada khanghalaki hojik sanabagi pauda humamatoi suba Sarsurusan Singh KCSICB Memorial Football Tournament Rao Lare mablai kai amadi M khabam nam kai ani pre-quarter final sankhari ngasi kumal pak job ground sana ki tournament ase ki taramari sub match ta raw lare mam lai kaina movan lai athletics sadar hills pu panjal mari ahum da maiti fi bangam ke tournament ase ki pre quarter final sankhrabar raw lare mam lai kai ge sanaroi samisun sirak na match ki tarani pan kuntra ma thoyam di kuntra ni pan suba bena suna panjal ahum aduga khangam horamna match ki kuntra thre suba bena singda panjal amaga sanke satere football tournament ase ki ngasi sana ki batara manga suba match tana aim khabam lam khai ge sanaroi KSS Sital Zitna Maski, Humudra Mari Subamineta, San Kiba Matangara Panjal, Adana NC Club Kong Papa Panjal Amasrinada, Mighty Bapiki. Manipur Gimian, the father of the modern games of Manipur High Sing Tanari, Vasursan, Maharaj Gimingda, All Manipur Football Association, 1950 Tiki Hona Lisangsina, Pangtokton Lak Kiba, football tournament, so the Mapal Lamgi football team money on a Lambda Masiki football team Kunapan Gapuna team Kuntramatan knockout bassista, Lamba Tonari, Haying Sanagata tournament as a guitar so a master. FCK Sadar Hill Samsung SS using Jabay Anina Lamba Taunaragani. Anisuba S Mani Sarma 3rd Division Football League Tournament MYC Maharabi Mai Fakre ngasi pasoi part 2 dalaiba Pamjal gi sanabung sana kiba tournament sa group P gi Taramate Super League ta MYC Maharabi gi sanaroi Y Ranbir na Message ki humapan suba minata san kiba matangarba panjala dana FC Impal mai koi bi bo panjala ama sine da mai tipi bangam ke sathara liba football tournament sa ki ngasi sana kiba group B gi tarani thi suba league tana CYLC singa mata ki sanaroi and kisna match ke taratrok suba minata panjal ama san kirba matung YUC iro maizrau ki sanaroi lusang mauna makoi gi shot thana leiriba panjal adu match ke kuntra manga suba minata sanra match asi gi mayong dariba team ani makna mazal asi gi apiba match asi gi apiba matam da panjal amam sanadra match asi draw oike Imphal West District Football Association ni makata satriba football tournament sa team tarani so na group ani thona kaitok tona laba tawnari hayeng satriba tournament sa gi makata ba league match ani sananagani. Mapan Super Salo Kablam like Kenda Village YSN invites men's open football tournament sector AFC team B amadi Vrio Kabong Putpu ani mai pakre hari ngasi Kazalo Youth Union Club ki sana bung sana ki football tournament sa ani Super League match ta sector AFC team B na MCFC hingang mo panjal ani sineda mai pi bangam ki bagalo na Om Super League na Vrio Kabong Put na SSC sa bung panjal mga sineda mai TV bangam ke Salaw Youth Union Club na sinda sa tariba football tournament sa team kuntarong na group taruk to na kaitok na league match ng dato hen tanari ay makatab league match ani sanara gani hana tournament sa convener na thadrok pa sero lamana khangalagbi Ipok Trophy T20 Cricket Tournament Blue Hawk Kurai amsung
Al Amin Lilongani Mai Pakre. Ngasi ulat public ground na sana kiba tournament asiki taranipan Super League da tos ngam kiba KSTO kyang gai na tos ngam tra batting hana sana kiba match asika piba over kun yoga da ball ama waling da wicket taramak turgaran humbatra nipan khakla ngam ki match asika ni super batting sana kiba Blue Hawk kurai na over tarahum da ball mari da wicket manga khak turgaran marpu laudna match asik wicket taruk ta mai pap ngam ki match asika Blue Hawk kurai all rounder Gautam na wicket mari am di run kontra hom dei lok man of the match taki satariba T20 cricket tournament asking til sana ke batara pan super league na tos kang kiba MBCA na batting hana sana ke match asika pipa over kunda wicket tare turkaran samani fumunga lobngam ke match asika ni super batting sana ke alamin dilong na match ka pipa over kun yoga da ball manga wali ke da wicket ani khak turkaran sama ni putaruk lodana match asik wicket ni panda mic pak pengam ke match asida wicket ani madi run kontra mapan lobngam ke alamin lilong all rounder Abdulana man of the match taki Manipur Cricket Association में मखादा YWC लंथवाल सितर सतरे क्रिकेट टूर्नामेंट से कहीं मखाता लीग मैच अने सानरगनी रेबिदा बुलेटिन से हलायन समन मियाम द थमसरी Citizens Amendment Bill Bu Center na handok tri papaw bahing di harok lambi de torok na on road mass protest ki kongjang matang kra changsilag na haina man pack na lautokre Iko bazar ki memi bu hato laga turela hundok lambi ki thogok ta mara laira khergaw makha lai ki yong khai bang Rohit alias Rajesh Pusena district session ona sibi ki serak pi gai Oijaba thiba mi khar ki thorang da mahiro sing mahi masing tambada pan na piro jabani haina Manipuri governor Dr. Nasma Heplana pong amasung SSA amadi RMSA goza sin wakat jerol piba sang moda education SK staff sin phasata mo wai wata sin mari haiba wa hongda oza sin department sa office da kaya thoi thok